ku munsi wa kabiri wa 2026 yarazindutse yitegura kujya mu nshingano ze ngo azuzuze uko bisanzwe. burira buracya bigenda neza. Ku munsi wa gatatu tariki 3 Mutarama 2026 nabwo niko byagenze. Yarazindutse ngo yitegure, yambikwa ikote na perezida uburi ikote ngo ajye mu biro bye gutegura imishinga itandukanye y'igihugu cye. Perezida Nicolas Maduro Moros ntiyarazi ko uwo munsi uraza kumubera undi wundi. Mu masaha y'igitondo abamubonaga nta kibazo bamubonanaga. Icyakora bigeze ku gicamunsi nibwo yagaragaje ko atiyumva neza, ariko abamwegereye bati tugufashe iki? Undi ati sindwaye, gusa ndumva ibyiyumvo byanjye n'amarangamutima yahindutse kandi si byiza, mfite ibicuro bitari byiza. Bamuhamagariye umuganiriza, undi arabahakanira ati ibyo si byo nkeneye, biraza gushira, ibyiyumvo bisanzwe. Bwarije ariko bigeze mu gicuku yateruwe nk'umujura ufatiwe mu ikofi y'abandi. Perezida Nicolas Maduro Moros wa Venezuela n'umugore we baba bajyanywe muri Amerika. Byose byaciye muri operasiyo yiswe Absolute Resolve yakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nge nitwa Paulo Billy, ngiye kubagezaho iby'iyi operasiyo yose uko yakabaye. Iyi ni PBO Entertainment TV. Dukunde unakande subscription. Nicolas Maduro Moros yavuze ku itariki 23 kwa 11/1962 avukira muri Venezuela. Yayoboye iki gihugu kuva mu 2013 ubwo Hugo Chavez Rafael Frias yitabaga Imana. Mbere yo kuba perezida w'iki gihugu yabanje kukibera minisitiri w'ububanyi n'amahanga kuva muri 2006 kugera muri 2012, ubwo yagirwaga vice perezida w'iki gihugu kugeza muri 2013, ari nabwo yafataga intebe y'ubutegetsi. Iyi ntebe yayicayemo nyuma y'uko Chavez Hugo Rafael Frias yari amaze kwitaba Imana. Nyuma y'imyaka 13 nawe atembagajwe ku butegetsi, intebe yicawemo n'undi. We atangiye imanza zikorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umugore we. Ubundi operasiyo Absolute Resolve yagenze ite? Nkuko bisobanurwa n'umwe mu bajenerali ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Operasiyo Absolute Resolve ni igikorwa cyamaganwe cyane n'ibihugu by'amahanga, byavuze ko uko ari ugushimuta perezida wemewe no kuvogera ubusugire bw'ikindi gihugu cyigenga. Ese ubundi ni ibiki by'ingenzi General Kane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje kuri iyo operasiyo? Icyambere ukuriye kumenya intasi zo mu bujyanye n'ikirere, ubutaka, isanzure n'inyanja zakoranye mu gihe cy'amezi mu gutegura iyi operasiyo. Bigeze ku isaa 4:46 z'umugoroba ku isaha ya Washington tariki 2 Mutarama ari kuwa gatanu, abandi bari mu bitaramo, abandi baryamye, abandi binezeza ku mucanga kuko wari umunsi w'ikiruhuko. Donald Trump we ijisho yari ari hanze iyi operasiyo nibwo yatanze itegeko ko operasiyo itangira. Iki gikorwa cyiswe Absolute Resolve cyahagurukije indege 150 za gisirikare zerekeza muri Venezuela zivuye ku bigo 20 bitandukanye bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane mu burengerazuba. Itsinda ry'abakomando bo gukura, no kuvuga extraction team, nizo gukura umuntu ahantu ryari rigizwe na za kajugujugu n'abakomando bari ku butaka, basatiriye urugo rwa Maduro ahagana saa 8:01 z'ijoro ku isaha ya Caracas, murwa mukuru wa Venezuela, tariki 3 Mutarama, ngo bamufatane n'umugore we. Ngo byari bimaze kugera kwa gatandatu. Hejuru mu kirere iryo tsinda ryari ricungiye umutekano n'indege z'indwanyi za F-22, F-35, FA-18, EA-18, E-2,
B1 bombers na drones. Kajugujugu zarashwe kandi imwe baranayihamije nubwo yabashije gukomeza kuguruka mu gihe cyose cyari gisigaye ngo iyo operasiyo ikorwe irangire igere ku musozo. Maduro n'umugore we bakuwe mu nzu bashyirwa muri kajugujugu bajyanwa ku bwato bwiswe USS Iwo Jima ahagana saa 9:39 ku isaha ya Caracas. Amerika yahise itangira gutegeka Venezuela mbere yuko hashyirwaho uwo ari we wese. Iyi foto y'ubwato bw'intambara USS Iwo Jima bufite uburebure bwa metero zirenga 200 kandi bugahagarukiraho indege n'ifoto yatangajwe na Donald Trump we ubwe igaragaza Perezida Maduro afunzwe ku maso yambaye amapingu ubwo yaragejejwe kuri ubu bwato. Turaza kubabwira n'impamvu yari afunzwe ku maso ndetse akaba yarashyizwe na ekuteri mu matwi. Perezida Donald Trump yahise atangaza ko Amerika izategeka Venezuela kugeza habayeho guhererekanya ubutegetsi bwizewe kandi mu buryo bukwiriye. Ni nyuma y'ibitero bya Amerika kuri iki gihugu no gushimuta perezida wacyo nk'uko bamwe babivuze Nicolas Maduro Moros n'umugore we bakajya kubafungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igikorwa cyatangaje isi yose. N'akataraza kazaza, Donald Trump yavuze ko inganda z'ibitoro zo muri Amerika nazo zizajya muri Venezuela gusana ibikorwa remezo byangiritse kandi zitangire gukorera amafaranga muri iki gihugu. Venezuela yatangaje ibihe bidasanzwe mu gihugu kandi yahise yamagana ubushotoranyi bwa gisirikare, aho Vice Perezida w'iki gihugu yahise avuga ko Maduro ari we perezida wenyine w'iki gihugu. Maze kuwa gatandatu mu gicuku, Maduro n'umugore we Cecilia Flores bahise bakurwa mu murwa mukuru Caracas mu gitero cy'abakomando ba Delta Force ba Amerika, bajyanwa n'indege za gisirikare zibageza ku bwato bw'intambara buzwi nka USS Iwo Jima bwari butegereje ahantu hatazwi neza mu nyanja mu karere ka Caraïbe. Nyuma bajyanywe i Guantanamo Bay ku kigo cya gisirikare cya Amerika kiri muri Cuba mbere yo kuvanwayo n'indege yabajyanye muri leta ya New York, maze barongera barahavanwa na kajugujugu yabagejeje kuri gereza ya Metropolitan Detention Center mu gace ka Brooklyn mu mujyi wa New York. Umushinjacyaha mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pan Bondi yatangaje ibyaha Maduro na Flores baregewe mu rukiko rwo muri uwo mujyi wa New York bishingiye ku bucuruzi mpuzamahanga bw'ibiyobyabwenge. Umurundi abyita ibiyayuramutwe. Mbere Maduro yahakanye yivuye inyuma kuba ari umukuru wa cartel, ni ukuvuga itsinda rigari ry'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, ahubwo ashinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukoresha intambara ku biyobyabwenge nk'impamvu yo gushaka kumukuraho, ni ukuvuga kumukura ku butegetsi ngo ibone uko igera ku mutungo kamere munini w'ibitoro bya Venezuela. Muri icyo gihe operasiyo yabaga, ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House byahise bitangaza amafoto Trump n'abandi bategetsi bakuru barimo gukurikirana ku iyo operasiyo bise Absolute Resolve yari irimo kugenda mu ijoro ryo kwa gatanu. Avugira mu kiganiro n'abanyamakuru mbere y'uko Maduro agezwe New York, Donald Trump yagize ati ubushakashatsi bwacu bwatweretse ko ubushabitsi bw'ibitoro muri Venezuela bwasenyutse, gusenyuka burundu mu gihe kinini, ndetse tugiye kujyana kompanyi za Amerika nini cyane z'ibitoro nini cyane ku isi zishoreyo miliyari z'amadolari zisane ibikorwa remezo byangiritse cyane, ibikorwa remezo by'ibitoro zitangire guha amafaranga kiriya gihugu. Venezuela bivugwa ko ifite ububiko natural reserves bw'ibitoro bidatunganyije bubarirwa ku tugunguru miliyari 330. Ibyo bikaba bingana na 20% by'ububiko bw'ibitoro bw'isi yose nk'uko bivugwa n'ikigo US Energy Information Administration cy'Abanyamerika. Nyuma urukiko muri Venezuela rwahise rwemeza ko Vice Perezida Delcy Rodriguez ariwe mukuru w'igihugu w'inzibacyuho. Reka dusubiremo mu ncamake ibyo tuzi kugeza ubu kuri iyi nkuru yatunguye isi. Icyambere, kajugujugu
itwaye Maduro n'umugore we yageze ku kigo cya gisirikare cya New York Air National Guard Base in New York mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Icya kabiri, Maduro yajyanywe kuri gereza ya Metropolitan Detention Center muri Brooklyn izwiho kugufungirwamo abantu nka Sean Diddy Combs, R. Kelly n'abandi. Urukiko rukuru muri Venezuela rwatangaje ko Vice Perezida Delcy Rodriguez ari we perezida w'inzibacyuho ushinzwe kurengera igihugu. Mu kiganiro yahaye CBS News kuwa gatandatu nijoro, Minisitiri w'Ingabo wa Amerika Peter Hegseth yavuze ko Amerika izashyiraho ibigenderwaho ku hazaza ha Venezuela. Minisitiri w'ubwikorezi wa Amerika Sean Diouf yatangaje ko ikirere cy'akarere ka Caraïbe gifungurwa ku munsi ukurikiyeho, mu munsi ukurikira uw'iyo operasiyo yakoreweho, nyuma y'uko cyari cyafunzwe kubera ibitero bya Amerika muri Venezuela byatwitse ahantu hanini. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe wo watangaje ko wari uri gukurikirana uhangayitse iki gikorwa kubera igikorwa cyo gushimuta Perezida Nicolas Maduro Moros. Perezida Lula wa Brazil we yavuze ko igikorwa cya Amerika ari ukwambuka ukarenga umurongo w'ibitihanganirwa, ahita asaba umuryango mpuzamahanga gusubiza gukomeye. Kamala Harris wabaye Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati iyi si intambara ku biyobyabwenge n'ibitoro. Kamala Harris wari uhanganye na Perezida Trump mu matora ya Amerika aheruka yatangaje ko iki gikorwa cya Trump kuri Venezuela kidaha Amerika gutekana cyangwa gukomera kurushaho. Yavuze ko Maduro yaba ari umutegetsi utemewe w'umunyagitugu, bidakuraho ko ibyo Amerika yakoze bitemewe n'amategeko kandi bitari mu bwenge. Yanditse ku rukuta rwe rwa X ati intambara yo guhindura ubutegetsi cyangwa intambara z'ibitoro bigurishwa nk'imbaraga ariko zihinduka akajagari, kandi imiryango y'Abanyamerika niyo yishyura ikiguzi cyayo. Harris avuga ko Abanyamerika ibi batabishaka kandi ko barambiwe kubeshywa. Ati isi intambara ku biyobyabwenge cyangwa demokarasi n'ibitoro na Donald Trump ushaka kwiyerekana nk'umugabo ukomeye mu karere. Yanenze Donald Trump gushyira ingabo za Amerika mu kaga, guhungabanya akarere no kutagira uburyo bwo kubisohokamo no kubibi nta nyungu bifitiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amashusho y'icyogajuru yerekanye ukwangirika kwakurikiye ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kigo cya gisirikare cya Fuerte Tiuna muri Venezuela. Aya n'andi mashusho agaragaza uko mbere iki kigo cya Fuerte Tiuna cyari kimeze. Nyuma yaho cyarashwanyaguritse bikomeye. Starlink ni sosiyete itanga internet nirimo guha Venezuela internet y'ubuntu. Ikigo Starlink kigurisha internet cyamaze kubitangaza ko kiri guha Venezuela internet y'ubuntu nyuma y'ibi bitero Amerika yakigabyeho. Mu butumwa iki kigo cyashyize kuri X, Starlink yavuze ko irimo gutanga internet y'ubuntu ku baturage ba Venezuela kugeza tariki 3 Gashyantare kugira ngo bakomeze kuba ku murongo. Iyi internet itangwa n'icyo cyogajuru cya kompanyi ya SpaceX cyashinzwe kandi gitegekwa na Elon Musk. Internet muri Venezuela ifite amateka maremare ku kugenzurwa cyane na leta, gucikagurika mu gihugu hose na internet igenda buhoro. Reka tugaruke ku mpamvu Perezida Nicolas Maduro Moros ajyanwa, yafunzwe ku maso ndetse hagashyirwa amayekuteri mu matwi akanahambirirwa amaboko. Iyi ni ifoto Donald Trump ubwe yashyize ku rukuta rwe rwa Truth Social agaragaza uko Nicolas Maduro yari atwawe ajyanwa ku bwato bwa USS Iwo Jima. Niyo foto ya mbere ya Nicolas Maduro yazengurutse isi yose nyuma y'umwanya muto yafashwe mu gitero cy'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiswe Operation
absolute resolve. Donald Trump niwe wenyine ubwe wasohoye iyi foto ku rubuga rwe rwa Truth Social nk'uko nari mbigarutseho, nyuma y'uko wari icyegera cy'umukuru w'igihugu cya Venezuela Delcy Rodriguez yarimo asaba ko hakwemezwa ko umukuru w'igihugu Nicolas Maduro n'umugore we bakiri bazima. Abahanga bavuga ko ibi byo gufunga ku maso Nicolas Maduro no kumutwikira amatwi ubundi bakamwambika amapingu ari ibintu bisanzwe bikoreshwa mu buryo bwo kwivuna abanzi, nk'uko bivugwa na Mark Kanshian, umukoloneli w'inzobere mu gisirikare kirwanira mu mazi, akaba yarahoze ari umujyanama mukuru mu bijyanye no kwivuna abanzi mu kigo Center for Strategic and International Studies. Ati leta ifata igahagarika abanyabyaha nk'ikibazo kijyanye kandi gihungabanya umutekano, ni mu buryo bwo kubahiriza amategeko. Mu buryo bwo kubahiriza amategeko, iyo hafashwe umuntu nk'uyu afungwa ku maso agashyirwa amayekuteri mu matwi mu buryo bwo kugaragaza ko iki atari igitero cya gisirikare ndetse ko hajyanwe imfungwa. Ati rero nubwo ari perezida ariko yarafashwe ajyanwa muri gereza, kandi ibintu byose bikorerwa umuntu uwo ari we wese ushinjwa icyaha birakurikizwa no kuri we. Nk'uko abahanga babivuga, muri icyo gihe ibi byakozwe ni ibisanzwe, ni ibikorwa mu buryo busanzwe, cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mu bikorwa nk'ibyo bamufunga amaso n'amatwi. Bati ni ubuhanga busanzwe bwo gufunga umuntu mu bikorwa by'igisirikare bufasha no gutuma atamenya gutandukanya umuntu n'ahantu yajyanywe, ntashobore kuvugana n'abandi, no mu buryo bwo kwirinda no kurindira umutekano abamujyanye, no gukingira umutekano w'igikorwa mu kubuza uwo muntu kumenya uburyo abantu, ahantu n'ubushobozi byakoreshejwe muri icyo gikorwa, nk'uko bivugwa na John Spencer, umuhanga mu bikorwa bya gisirikare n'intambara zo mu bisagara, akaba kandi ari n'umukuru w'igisata cyigisha intambara zo mu gace mu kigo Modern War Institute cyahitwa West Point. Uwitwa Saville Matthew ni umukuru w'igice cy'inyigisho za gisirikare mu kigo Royal United Services Institute RUSI mu mpine, yemera ko iyi migirire iri mu mujyo wa gisirikare. Uwitwa Kanshian yakomeje avuga ko kuri ibi byibazwa by'amazi nk'uko bigaragara ku icupa Nicolas Maduro yari afite mu ntoki ze, Kanshian asobanura ko we abifata nk'ingingo isanzwe yo kubungabunga amagara n'umutekano by'uwafashwe, bityo uwafashwe akaba akeneye amazi yo kunywa. Ati ndibaza ko ari ikintu gisanzwe cyane. Reka nsoreza, ndabashimiye kuba mwanteze amatwi. Mu mwanya turagaruka ku bindi bihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kugabamo ibitero ndetse n'impamvu zabyo. Kanda subscription niba utarayikanda. Ndabashimiye, ciao.